Strah od normalnog. Ja, mi kad se nađemo uvijek imamo kaj za pričat, a kad nemamo, stanka. Normalofobija. Strah od normalnog. Jučer vidio sam pingvina. Kakva mala guzica. Normalofobija. Strah od normalnog. Ja te pitam ja ono na kuć, a? Normalofobija. Strah od normalnog. Pa ja tu niš ne kušim, svi su tak blesavi, sam uroju, psuju. Di su tu žene? Normalofobija. Strah od normalnog. Ja da ti posudim novce za sendvič. A di ti je jamac? Ma rekao, zajebi! Normalofobija. Strah od normalnog. Tu se ne zna ko pije ko plaće. Ovo je nekakva šprnačina. Normalofobija. Strah od normalnog. Normalofobija. Ulaz, poštenje prema starijima na prvo mjesto, tek onda ljubav i zajvancija. Dobro večer, dragi. Ovako, prvo da nam se ispričamo, zadnji puta smo najavili nagradnu igru, normalno nismo mogli. Evo i tu je novitet, novi se strep. Bravo. Nisam tu ni primijetio. Pardon. Najavili smo tu nagradnu igru, pa se ispričavamo. Stari, poštenje. Ali u slučaju da bude nagradna igra jednog dana, evo mi možemo... Ćemo vam najaviti što bi vi u stvari mogli dobiti na toj nagradnoj igri. I što ste mogli dobiti da ste sudjelovali u zadnjoj nagradnoj igri? Koja nije bila. Na primjer, mogli ste dobiti... Ja тебе же можно деться, было еще дети, Da ste zvali. Odnosno da smo imali. Mogli ste dobiti zimovanje u Jakobselu. Na Jamaiku. Mogli ste dobiti auto. Kuću, najnoviju, jacuzzi. Ne na moru. 5 žena, ovako evo, ma najmanje 10 žena bi dobio muškarac i to sve ono daju u sve neke. Daju u sve neki bi dobili i muškarce. Normalno za one koji traže muškarce. Za one koji traže muškarce. Čak. Da nastavimo dalje, stvarno evo da smo imali sredstva mi bi vam omogućili malo jače radnje. Zvali, ispričavamo se u stvari onim koji su nas zvali za nagradu, pa jebemo, mača kad nas jebu ovi ispred nas dugo kuš, čekamo i te. Čekamo i nikada dočekamo. Клебо, живи сети, можно стивить, полдети можешь сила, если можем. Krećemo dalje, još jedna epizoda kreće i oprosti. Možemo se vratiti unatrag, i sad je prije sat vremena. Dobar dan, ja sam Grbotik, čovjek koji profesionalno ima grbu i tika, tik, napravite vašu specijalnu grbu i tikove. Samo malo, gospodo, prostite, neko se učinilo. Ništa, očito kamera malo. Tale, omrši. Vjeverica je rekao, Vjeveričiće, daj ono pokaži sistu, ono, ti je. Ovo me gleda, ovo dolje. Ok. Rekao, daj nemoj, molim te, ono. Major biodegradabledit hlaft koloran. Ako želite u nekoj drugoj boji, javite nam se. Hvala. Gledajte sad biti za javku, a? Kaj, guniš ti više ništa, ono, ne snima se drugi dio, a? Kome govoriš? Šta si rekao?
Oj! Pa dakle, a kad ti ne bi platila? Daj kad te prašem u turbo i pravim godno, ja bum, zavlekao jednu potegnem. A kaj se tučiš, a kaj se tu? Rekao, mislim, gledam, rekao, a kaj se tučim? A kaj se tučimo, ne? Da teško govoriš, ljubi sebe svako malo i kad te poljubim, dlak te usred oba uha dam. Neće ti biti, neće ti biti više, neće ti biti više, žao što me vidiš. Neće ti biti, neće ti biti više. Ha, sve, ste kišu ću te izbacit, ha, cest, pošto odi tamo u ovu kuću kod one žene, svijaćem, teče. I to je to, krećemo u novu epizodičicu. Ozbiljne slike, idemo dalje ono. Čekaj, šta jesi? Pa ozbiljen se ono. Nemoj pokvari Šimić čovječe, ono, imidžane. Wow, idemo! Dobrodošli još jednu našu emisiju. Večerasni gost će vam pokazati alternativne metode iscjeljenja, liječenja, akupunkture i dresure. Taj čovjek jako dobro proriče budućnost i vidi kroz vaše tijelo. Rengen mu je u očima. Kad on gleda, ljudi se boje sudbine. Pozivamo gospodina kojem još ne znamo ime, ali on će nam objasniti zašto ga se ljudi boje, jer se boje svoje sudbine. Gospodine, izvolite, uđite u studiju. Evo, uđite, samo da vidim. Da vidim, jesam. Kako da vidite? Pa vi vidite, ja to dobro. Pa vidim, ali bolje da vidim. Dajte mi vidjeti, aha, tu sam. Uđe, pardon. Pa gospodine, vi vidite jako dobro. Ja sam gospodin, da se predstavim. Video, Krug, mi je prezime. Recite, zašto vas ljudi ponekad zovu telefonom? Nešto problema sa grlom. Pa čujte, zovu me da me pitaju kako si video, gdje si ono, pa ili možeš pomoći, imamo neke probleme, otkrij nam probleme, i otkrivate ljudima probleme, radite čuda, stvarate. Čuo sam o vama da ste jednog čovjeka čak i izliječili. Pa čujte, izliječio sam, mogu reći, da, tog jednog čovjeka, s tim se mogu pohvaliti. Znate sama ta alternativna medicina, gdje se to gledamo često, da čekamo dosta toga. Ja mogu otkriti, na primjer, evo, mogu vama, na vama mogu otkriti, mogu vama otkriti. Mogu vam otkriti što šta, evo. Na primjer, ako imate košulju, ja vam to mogu otkriti prsa. Ali možete otkriti testiše moje. Znači ovako, vas zanima vaš problem. Tako je. Dajte mi neku osobnu stvar ako imate vašu, sad ćete vidjeti ljudi. Evo kapam. Ja nisam lajk, gdje je, tu je, pa normalno da je tu. Samo malo. Da, vidi se da imate problema u koljenu. To je kapa, kada nije ovoga, probajte gledati koljeno. Mislim da je stvar točno. Da, tu je još mučenički dio tijela, ovakva je situacija. Kao mali dosta ste bili na koljenima, vjerojatno je bilo pras za uho, dobro, to se neće na leda. U brak, žena, makaki, nikad. Pa vi niste, dobro, tu vam je već bolje, vidi se povoljno za jedno, možda koji par mjeseci ćete dobiti na lotu. Dobro, dajte mi reći kako stanje sa rakom. Rak. Pa rak imate crveni, uje, pada. Znači, stabilan, dobro, ovakva situacija. Radi i dalje, deško. Ako ćete se pridržavati, možda. Čovjek zna svoj posao, ali slušamo vas i divimo se vašim metodama. Probat ću još jednu alternativnu stvar koju još nikad nisam probao. Samo da uzmem svoj visak, samo malo, ovako. Samo da vidim. Da, imate u donjem dijelu trbuha imate nekakve probleme. Imate probleme? Aha. Može, kažeš, daj najavi, pa ljudi očekuju tvoj glas. Najavljujem novi svoj glas. Evo ga. Najavljujem novi svoj glas. Može? Krećemo dalje, nastavljamo po propisu. Gdje smo stali? A stali smo ovdje.
Ja sam uzgajivač zećeva i modern sam uzgajivač zećeva. I pazi kaj mi se dogodi. Briga mi za probleme koje ti imaš. Idem ti ja u štagalj i odjednom iz zasilja me dočeka neka sjena tamo. I pogledam kad to zec me dočeka iza ugla. I kaj lika radi? Grize me za nogu, odgrize pola noge od reže, izgricka mi sve kosti i šta sad? I kaj sad? Brzo, opa ja njega, op! Čupamo se, grebem, udri tamo, ovi one, hrvaj sin tam i odgrize mu pola tijela. I šta? Ospaju zubi. Pa rekao, jeben ti mater, dobro da vas prije nisam jeo. Dobro da vas prije nisam jeo, sad kužiš. Sada trebaš paziti za zube da ne izgubiš od jebenih glupih zečeva kužiš. Mislim, ja ću ih uzgajati dalje. Ali treba paziti malo kako se jedu. Ako se na pristiljeno kužiš, onda ukurati. Ajde. Ovako stanje. Sve cure u kvartu su samo moje, ali ima jedna koja nije, pa evo za nju jednu pjesnicu. Ti curo, koja nisi moja. Ti curo, pribim te za cicu, 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 i pusam te u cicu, i cicu, cicu, a kak je velika ta cica. Ovo samo gleda u mene, ono neki tupi pogled, kaj ti misliš su, kao pa daj si pogled. Ha? Mene, ja da se pogled. Daj stara, vodi pimpek. Ništa pošaljem para, ono navigano, malo folica nekih, ovo je zito volo, ali može sad jedno, bez oka, može bez oka, evo bez oka da je poljubim u gužu, ono, a dobro, nemaš uvijek s okom bubat, ali čekam ono na okupu da se skupe, bez oka sam ono možda padnu na tu foru, ono kao, mali je dobar, gle kak nema oka, ono. Zub, sad ide zub. Zub, sad ide zub. Pardon. Dobre, tiži, ja sam Zub i sada rećat ću vam jednu sada moju priču. Ha, idemo. Pritočice se zove, ha, tetis, ovako ide. Na jedan kut, na kutu, tamo od Rastakrušću, di auti idu, i jedna baba stoji i čeka da, i tamo stoji kraj ceste. I jedan momčić ovak vidi baku, ova će sigurno prek ceste pa će auto uznuti od nest, ko zna, pa ja ću pomoći bačici. Veli, baču i primi batku za rutuku i preko ceste. I ovako premi za cesticu, za ročicu, doći prek ceste prevest. I ovaka, sinko jest, aš ti vozi, pa ja stojim tu, ja sam kondukter, čekam na autobus, ha, ti me prevodiš. Tako, ja sam, ti si stara, senilna su, ideš ti stara prek ceste. Šta ćeš mene bakić, sinčić? Ja sam pukao. Ja sam pukao i prevađam ljude prek ceste, ono.
sigurno sam puko. Ak nećeš, nećeš. Joj, ode, pa ti se sad stoji. Rekao luda baba. A ti ovdje ćeš prevespek ceste, sad ti ne da. A kad ti hoćeš. A kad nećeš, onda daj. Idi sa putem svojim ženom. Ajde. Ha. Jogim neki kužiš po parku, ono, ko svaki dan, trčim, brzo ono, zašpuno sam se kužiš, taman, i op, čovječe, naletim na nekog kretena kužiš. I kreten me onak, točno podboči me u trbuh kužiš, ono, je rekao, kaj majmune, kaj mi se ne makneš s puta? I fraj se ono usro kao kužiš, neš, evo, ma rekao, prosvirat ću ti taj tvoj visoki mozak, ono, u frulu kad te nabijem deformiranog tikva na jednoge. Rekao, zdrobit ću te čovječe, zdrobit ću te. I fraj šuti kuži. Pa rekao, deformirani konju, pusti me da trčim, ono, pusti me. I ono rekao, kuži, ma pusti ga u kurac, jebote, idem ja dalje čovječe. I opa, ode ja dalje. Evo jedna pjesmičica, ona normalno pjeva se, ono, pjesmica. Koje ćemo, zna se... A ovo ćemo, ovo su analne kuglice. Ajde, može. Ovo, super pjesma. Ja sam, toga dana sam došao u jedan vrtić. Tako mi je bilo sila i kako me svrdio šupak. Odi napred, odi tamo, evo ide, odi tamo si, ovog dana kada sam te sreo, mislio sam da si šupak, ispatio sam ti si pado, šupak, u šupak, ali ti je to, šupak, voliš na kretenarija, kažem, šupak, ja sam šupak, šupak, jo. Evo, ovo je bila jedna pjesmičica, nemojte se uvrijediti na ove ozbiljne riječi. Stvari smo pjevali o jednoj slatkoj preslatkoj djevojčici koja je imala najlonke na rukama. A sada idemo dalje sa novim skečom zvanim... Koji je tvoj sretan broj? Znaš li ti koji je moj broj? Sretan. Meni je broj 12. Imaš li ti broj koji voliš sretan? Meni je najbolji broj 12. I meni. Evo dalje, drugi voditelj je ovaj, ne znam gdje je. Dobro, pa ljudi čekaju. Zapio sam se malo u šupku tu iza.
ovu kratku scenicu ispričam. Jučer ti ja sjedim u bircu jebate, neke si čitam novine, bez veze. I ovak, škicnem i vidim frajer dolazi neki s motorom, iza njega dvije pičke, wow, zuji tamo neke okolo birca, kuš i isparkira se jedan. I preti prema meni kuš, ja čitam novine, preše stane ispred mene kuš, ja imam novinice, veli pre, čuj ti, ovo je moj stol. Rekao, uzmi si stol, kužiš i odi tamo. Unesi mi se onom u facu, kužiš, veli, nisi me razumio, ovo je moj stol. Nemoj me jebat, kad ti kažem, nemoj me jebat, jer naći sam, frajer, naći sam i stupit ću sve. Ja rekao, opalim frajeru čvok u čelo, ispadnem u oko kuš, jebi ga odmah, kaj ćeš. Rekao, ne, razumio sam te, ovo je moja čovoka, I ovaj mi se rasplače kuš, neke cure lište, isisi gore oko, rekao, jebate, ja rekao, okej. Daj, odi, imaš tamo jednog okolisku jebati, zove se moj vid i jebati i sreća, odi tamo i naruči si, ne znam, pameti budala jedna, pa kaj se ti ispravaš u ovom kvartve? Čovječ, ti ljudi stvarno nisu, to ti nema veze, misli si pravi doći će s kotačićem i sad će meni prodavati daj kaj ti, pa furao sam se na zadnjem dok si ti jebenti mater doma sisad u koranom mlijeko imam, tako, mater, kure mi se na frajera, mami je. Ajde, čuj. Ne igra ovako, idemo dalje. Dobro. Visak vam je originalno, stvarno. Zašto vas ljudi neki smatraju varalicom i misle da u principu vi niste to, znate kaj se predstavljate? Znate kak je to? Dođeš kod doktora, on ti dijagnosticira ono što je, a ja moram otkrivati. I naravno je da ja tu i tamo, ali gledajte, ljudi kad vas vide, odmah se zabezeknu se i ne očekuju da će vidjeti tako kretena, očekuju da će vidjeti normalnog doktora u kuti, a oni vide, to je ta imić, stvari problem je najveće u tome što u alternativi vi ne možete biti normalno nekak sad obučen pa da ljudi misle gled kak je ovaj normalan, ja to onda će odmah niš ne znam. Znači morate predstaviti ikonu čovjeka da opet, isto baba roga. I jedan čovjek mi je rekao, kaže, kad dođem kod doktora, tamo me čekaju igle i penicilin, kad dođem kod ovoga tu, čeka me sablja i strik. Mislim, ne znam, što vi radite sa takvim metodama? Mislim, čovjek se to shvatio, ali prihvatio vašu metodu. Ovako si to. Čovjek kad dolazi kod mene, prvenstveno uvijek dolazi s nekakvim ne da ja tražim, ma kakvi ne. Nego jednostavno, jako puno poklona donose i to je jednostavno, ja se moram nekako obraniti. Ne možeš ti toliko toga izbjeći, znači ja ne tražim ništa, ali da stalno nose, to je nevjerojatno, ono što ja imam sad toliko puno što novaca, to nije, ja sam sad tražio pa sam dobio, ne, ma kakvi, ne, ja uzmem jednostavno za dobrobit čovjeka toga koji donosi, a onda nekad moraš sa savljenikom tjerat, ne zavezat, svašta, mislim dobro, to je njima drago, odmah ja vide da ja pristupam da nisam gled kako je traži kako nam hoće ukras, nego jednostavno čovjek Vidno neće uzeti, ajmo mu dati dobar je, iscijedio nas je, ja ih često iscijedim, ne? Da, strašno dobro. Recite mi, s čim još iscijedujete, ili imate možda, recimo, ne znam, križ neki? A ne, često iscijeđujem s zamotom čovjeka s krpom, pa jako ga pritegnem, imamo te jedne naprave, za žnikanje, da, tako, često ljudi mi ostavi novčanike, to ih iscijedim, jako dobro. I tako, mislim, ima dosta metoda, ne bih htio sve u javnost da ljudi ne bi... Zakaj čovjek dobije žeći usnu? Pa zec se šepa iza ugla i ugrize i ono zove žeći usnu. Još jedno samo pitanje za kraj. Recite mi, molim vas, čime vas ljudi mogu nagraditi? Ja uvijek preferiram nisam materijalan čovjek, nisam neki čovjek koji će tražiti puno, uvijek preferiram novce, jer to je jednostavno ne moraš nositi previše, teglit. Da, uvijek daj mi neki bude, daj mi kad baš moraš i tako. Jedan čovjek, uzet ću
I ovaj čovjek koji je bio kod vas, zbog tebe će uzeti, zbog tebe. To sam čuo kod vas, prema tome, molim vas da odem. Smijemo tići studija? Da, svako, izvolite. Doviđenja. Ko si, kurac? Dobra, Andalje. Kakav si pukao s ovim. Ko zna kaj će biti taj lik? Časopis Reporter. Evo si, gledaj veselja. Evo ti sreće. Dobro večer, ja sam vaš prijatelj Kornić, ovo je Oraknjača i sada ću vas pozvati ponovo našeg gosta, mog velikog prijatelja, gospodina Špricera. Gospodine Špricer, uđite u emisiju. Izvolite. Ej, Korni, evo, jel čujete gledatelji kad se javljaju? Oraknjača, gledatelji. To. Kako ste, gospodine? Jako dobro, malo sam se... Opet vam nije bilo dobro. Dobro, sve dobro. Nego da me pitate, je li ja Petra? Pa upravo to vas hoću pitat. Dobro ste čuli. Ne Petra, jako dobro. Za vas bi čovjek pomislio kad vas vidi da ste strastveni ribić. Da, ali nažalost nisam, ne. Možda vam to gdje, da me pitate jesam bio u inozemstvu ovih dana? Da, to ste dobro ste to čuli i hvala na pitanju. Da. A da li ste Da li sam bio i kupio nekakve specijalne eksperimentalne produkte? Da, nisam to kupio. Niste? Ne, to niste dobro čuli, Aha, dobro, mislim, stvarno mi je drago da takve stvari iznosite o sebi. Ne, ja ne znam otkud vama sve te informacije. Ja to uopće ne iznosim. Drago mi je da to saznate da ja ne iznosim. Tako je. To mi je jako drago. Što mi recite ovo? Da li je istina to? Da ste dali gol na jednoj utakmici, da ste znači pucali sa penala, sa centra da ste ispalili loptu i da ste dali gol u prvoj sekundi utakmice. Da, krivo ste to čuli. Da, to je istina. Bože moj, kako je taj čovjek pametan. Mislim, svaka čast, gospodine Špricer, vidjet ćemo se još. Drugi put sigurno ćemo se vidjeti, da. Možda se nećemo, to je istina, ali svakako da ćemo se vidjeti. Pozdrav gledateljima, moj naklon. Bilo je to sve u ovoj emisiji Normalofobije. Straha od normalnog. Strah od normalnog. Idemo. Aha. Tako mi je bilo sila.